Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berunjuk rasa di Tel Aviv untuk menuntut tindakan mendesak pemerintah untuk membawa pulang sandera yang ditahan di Gaza, setelah beberapa jenazah ditemukan. Hostages held captive in Gaza. We want them back home. We want them back alive. Israel government abandoned them on October 7th and continues to abandon them on this day. אנחנו מבינים שהממשלה שלנו וראש הממשלה שלנו יוצר עסקה, הוא לא מוכן לחתום על עסקה, הוא רוצה רק מלחמה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.